مسکو به بالداری چاودێریە پێشڤەچوونên سیاسیên li Başûra Kurdistanê dike. Piştî rêkeftina sê partiyên serokeyên Parlamentaya Kurdistanê ya li ser damezrandina hikûmetê, hilbijartina Nêçîrvan Barzanî ji aliyê parlamentoyê ve bo posta seroketiya Herêma Kurdistanê jî li Moskoweyê bi geşbînî tê pêşwazî kirin. Senatorê Rûs dibêje Nêçîrvan Barzanî ji aliyê rêveberiya Rûsyê ve weke siyasetvanekî bihêz tê naskirin û rêz li giramiyê wê tê girtin. Премьер-министр Курдистана Барзани известен в политическом классе России. В нашем варианте, то для России это будет очень позитивно. Будут развиваться энергетические отношения, будут развиваться экономическая, торговая сфера. И я полагаю, что те инвестиции, которые Россия вкладывает в энергетические проекты, в энергетические регионы, то, конечно, они в первую очередь будут направлены на иракский Курдистан. روسیا وکه دولتک فدرال کو جهشتی و نه هرمن اتونومپیک ده پیشوبرنا پیوندیان خواه به هرم کردستان را اسایی دبینه و آماده کو قباره و برهنان خواه هنزی بتر بکه. و برهنان به میلیارد دلار کمپانیان روسی لعبوری باشور کردستان لموسکو دسری دا وکه انجام شیان حولریتی دیتن که کاریه دنوا نارامی روشلات ناوین دا آرامی باشور کردستان دابین بکه. و موسکو جبو پیشوبرنا پیوندین دوالی لبنده کو حولر آرامی سیاسی جه بردوام بکه. Parlamenter Rus şi dibêje hilbijartina Nêçîrvan Barzanî bo posta Seroka Herêma Kurdistanê tê wateya garantîkirina cîbicîkirina girêbestên dualî yên dwarê enerjiyê de. Приход к власти Барзани, избрание его президентом, поможет налаживанию отношений, дальнейшему укреплению отношений между Россией и Курдистаном, поскольку не только с Барзани, но и с его родителями, с его предшественниками у России традиционно складывались хорошие отношения, есть история взаимоотношений. Поэтому есть взаимопонимание, естественно, отношения будут только улучшаться, я так надеюсь. И поскольку определенные соглашения, как вы знаете, уже есть, и приход Барзани является гарантией того, что они будут соблюдаться. Nêçîrvan Barzanî weke serokwezîr çendin car bi vexwandina fermî serdana Rûsyayê kiriye û her car jê bi seroka Rûsyayê Vladimir Putin re civiyaye. û tê payîn ku weke seroka Herêma Kurdistanê jî ew ê de zû bi zû bibe mêvanê Moskoweyê daxwazkirê. Kamişetdadê, Rûdaw, Moskova.